Hello, so piti hozo si na bon chawin ka chena la ka hinlim kidovin tu ni khwa hi aphat si a ini ezingo hi wanga ita sa dam thaina tong khazing khat I hin saiding o hin hi chu pi ham tile me al a hi in me al hi aphat lodan point nga I hin saiding o hin chule me al hi sapawa ipi kitiam tile MSG monosodium glutamate akitina hi Akhat na a me al ne hin BP asan sa in chule hi cha kon chun lu chang na le lo so jong hi a no me na hi ani na chu hi le ilung thima he na hi asul ha sama chule ilu a itha jong hi asu si na hi chewa ko na chu thil he thaina pa hi la sama I memory jong hi ha zo ta lawa hi athum na a chun me al ne hin ita sa sung langa ti ba za chum hi ha ta in asu kha na hi chule kidney sunga thazung chi hoi thing pule ji pa jang ho asose in chule ithazung ho jong hi asose in thymus gland jong asose in abale tiba za chuma dinga jong hi phalau ta khada hi ali na a chun me al ne hin ita sa hi agi na hu agi be sai na hi azi chu me al ini ting haile insulin level hi asang ji in hi cha ko na chu zunhlum jong hi ahong sang do ji in ting le chun igil ma le ma na kil ji thel ki do cha pai pai hi chi inai tinga le chun mi hin thil ma le ma na hi ne tinga hi le ata sa hi thau do ji a awe jong hi gi ji a hi anga na a chun ita sa hi na sata in asul samina hi azi chu mi tam ta in me al hi jang food la a hin la tinga hi le atam zo hin cho chu ane ji tawin jang food chu pi ham tile ne thei thawa ke kang ho ve sa na chaw a hi in momo a hi in chule bora ki ti adang dang ho ho a hi in hi chala kho me al ha ta ki la ji a hi in hiting le chun mi hon hi chi tuina pa a hi ne tinga le hin ata sa adinga angai cha an che lo hing an pha pha chu ani enom ji ta lo hi cha ko na chu ta sa hi na sa ta a la sam ji a hi ahi thei chana junk food ne le cha thawa ki kang plastic ngai ki tum lo ho ne lo te in aphan azi chu hi cho khomi al saw hi ja hi ita sa adinga phatlo na tampi uma hi ahi le tu hin me al aphat lo dan I he tawin ita sa dewa dam thaina hi lo dan zong imudo tawin chuti hi le to hi mi tam pita hin ilunga igel deu chu me al hi kom hi ti chan hong kene ta a hi chi mi al zaw lawa hi ipiti bu ka ne ba thai mo mong ding ham dia hi igel mai the o hi azi chu me al hi atam zo hin mal cha me la hian lang an me la hi song le ila ajewa ne le cha isim na zo si wa jong ila o kim kha chun me al hi chi da na amana bu ani tinga hi le bu to me tha jong da lawa hi ken zong me al hi adwa kana do hi in hi chi hi me la zong kana la ji mal cha me la zong ka la ji me al hi kanongol thailo hi in hin la aphat lo dan chu ka hin he do ka ta sa zong ka hin he do nunga hi chi me al hi ka hin ngol hi in ka hin ngola ke pana chu an me la a hi me al khela chu sagop ho ka cho ji a chuting le nga gop ho ko ka cho ji a sagop nga gop ho ka la ji a chule sagop nga gop am lo tinga hi le a al thai ve sa na a alu ki ti ho bemu ki ti ho me la azong al tam pita ta sa dinga an phata ta thisana dinga zong I phele I vo wa diwa a zong an hoi ta ta ipio an che lo hing uma hi in hi cho khu ikilhanova me la ilha awa hile I anau chu al thau me al sanga zong tuizo chichung chona zong ita sa dinga dam theina a hi zo in hi ze a chu tu ni khwana ngin zong me al nangol no ma hile me al khela a me la al thai dinga na la dingin nga gop a hi lo le sagop a hi lo le me ve in lang a al ta sa dinga dam theino ho ki cho zo dingin zong ka hin ti mo ve na hi ne le cha than hi apoi mo mama zingin azi chu ne le cha thandan ithip lo wa hile lo hu bunia ini edingo hinla ne le cha thlan ithip mo wa hile ibuni o hi ilo wa pangding a hi in heze zon tu nia viewers so zo sin zo ini cha ho hi thim ta a thlanga ita sa dinga angai cha nutrient ho zo si imu thaina dingin apha pha thi cha cha ki thlana imna mun chi wadam sela diu ka hin dai sai na hi